ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ NGO-ꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯦꯟꯗꯥꯟ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯔꯛꯄ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕ NGO-ꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯦꯟꯗꯥꯟ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯖꯨꯚꯦꯅꯥꯏꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ NGO-ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯖꯤꯑꯣꯐ꯭ꯔꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯒꯣꯜꯃꯥꯡ ꯈꯦꯋꯥ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯑꯦꯜ ꯍꯣꯝ ꯐꯣꯔ ꯚꯣꯏꯁꯗ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯖꯨꯚꯦꯅꯥꯏꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯕꯣꯔꯗꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯑꯦꯜ ꯍꯣꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ ꯖꯤꯑꯣꯐ꯭ꯔꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ꯫ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ, ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ, ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ, ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛट ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ, ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩ꯫ ꯖꯦꯖꯦ ꯑꯦꯛ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯦ꯫ JJ एक थबक तो ओंथोंननब होनबदा स्टेक होल्डर कैमरोम पुंसिलगा लेरे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी सिंह, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, NGO सिंह अमसुंग इमुंग मनुंग के थौदांग यामना चावे। स्टेक होल्डर मसिंग जामलिबा मखै थबक तौबदा अरुबा कया मयुंगनबा एंगलकने। अगांगसिंगना क्राइम तौरंबा मतमदा मदु लॉगी मतुंगिना वरोइसिन पुरकनबा होनबगी मुहुता कस्टमरी लॉगी मतुंगिना लोइसिनबा यावरे। महौसादगी लेरक्लबा कांगलोल असि अराइबा नते सोशल वेलफेयर की थबक थौरम के NGO सिंगदा सिनारगा तौरे। मरम असिना NGO की थबक सिंग कथोपका लोइनना तौगदबने। मणिपुर अमसुंग अतै द थबक फजना तौबा NGO मसिंग यामदे NGO सिंग असिबो सेंथान लंबी ओइन उरकफा लाइबक थेबने। एक असि चननरबा होनबदा NGO सिंग थौदांग यामना चावे। अगांग सिंग फु सेबा तौबा सि लोना यादे इफाइफु हक्तक्तगी लेरक्लबा चनबि असि होंदोकपा वागने। क्राइम दस येना वांगांग अमबो असुंबा लंबी द पुरकनबा होनागे हारबदी मांगना थबक अदु करी मरमगिदमक करमना चथबनो हाबदु वखल ताबा मथौ ताय हाइके। थौरमदु द डायरेक्टर सोशल वेलफेयर NG उतमना हाई नमिन 5 की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम असिदा हंदक द JJ एक द अहोंपा क्या लाखिबा अदु नैनाबा तंगाय फदबा लै। अगांग मरी लैनना हिरम द थबक तौगे हाइना चांगलुकबा ताराबदी अगांग नुंसिबा मथौ ताय। स्कूल जलाइबा चिल्ड्रेन होम चलाइराबसु स्पेशल होम ऑब्जर्वेशन होम औरबसु अगांग मरी लैनबा थबक तौगे हारबदी अगांग नुंसिबा फावबा ताय। अगांग नुंसिबा फावबा ngамद्रबा थबक अमा थीबगिदमक ओरबदी हिरम असिदा थबक तौदबना फगनी अतोबा हिरम अमदा चटखिबना फगनी। खुनाय असिदा इंथोकनिंगलबा अगांग क्या यावरकनी मखोइसिंग अदु फुरान चिंथी नत्रगना क्राइम क्या द सेनरम बयाय। अदुगुंबा अगांग सिंग असि असुंबा लंबीदा पुरकपा हाइबसिना डिपार्टमेंट के पंदमनि रिफॉर्मेशन होम द लागलिबा अगांग सिंग अदु सेमथोक हौदबा ताराबदी हेन हेन फिबम सोक्से लगलगने। ट्रेनिंग प्रोग्राम असिदा इशू क्या कुपना नैनादुर हेन खुमांग चाउसिना चटमिनाबा होनमिनसे हाइके। अतोपा पाउ अमदना UKLF ना NPP की वर्कर अनि फरकले गारीसु थुगारकले। पांगथोकदरबा मणिपुर की तारागा दैथोइसुबा मिखल की अनिसुबा तांगकता यावरिबा 41 चंदेल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा नेशनल पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट ओरिबा लोनखोफाउ हाउकिप एलाइस अफाउ की इलेक्शन कैंपेन चलवदा वर्कर रिबा मणिपुर अमसुंग इंडिया लेंगा का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु के एब थमनरिबा यूनाइटेड कोकी लिबरेशन फ्रंट UKLF के केडर खराना फारक तामथिना फरकपगा लोइनना मखोइना तोंखिबा अंगबु मसुगी स्कॉर्पियन NL01IS8291 सु थुगारकले हाइरे। वाफम मसिंग असि इम्फाल की MJ एवेन्यू द लैबा NPP की ऑफिस दा पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा कैंडिडेट ओइरिबा लोनखोपाउ हाउकिप एलाइस अफाउना पाउमिसिन द फोंदोखिबने। मांगना हाई हाउकिबा थांचुन मेकी नोंथिलपुंग अमरोम तारकबदा चांदेल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा मोलजाम पुलिस स्टेशन कोनबा के सबुमपा अमसुंग सांगजांग खुलदा माकी वर्कर ओइरिबा खुनगी चीफ लांची आउकिबा मदे खेंगोय खुनगी चीफ थांखो थांग आउकिबन इलेक्शन कैंपेन चलुफनी आइरे। अदवा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असदा BJP की कैंडिडेट ओइरिबे MS ओलिस की याथंग मतुंगिननी हारुदना UKLF की केडर सिंगना माकी वर्कर अनी दुबा लंबीदा थत्तुना गाड़ी खामलागा तामथिना फुरकपदा नतना गाड़ी की विंडशील्ड चिंगबा चिंगसु थुगारखिबनी आइरे। थादोगदु यामना हक्सिना जानिंगदे हाइबगा लोइनना सेनरिबा मियोसिंग अदु फारगा मखोइगी मथक्ता लौखटबम थोकफर लोगी थबक चिंग लौखटनदबा मोलसांग पुलिस स्टेशन दा आइबा वकत चेरोल अमा पेसिनख्रे। लोइनना BJP की मिरेप ओइरिबी MS ओलिस बो सौगटपा क्राइम द चेनबा UKLF की केडर सिंग अदुगी मथक्तासु लौखटबम थोकपा थबक सिंग लौखटनदबा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की खुथांगदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दासु वकतख्रे आइरे। माना मखातना फॉर्मिसिंग द फोंगदोखिबदा पांगथोकदरबा इलेक्शन असि फ्री एंड फेयर ओइना पांगथोंगनदबगिदमक लगा के अथॉरिटी सिंग सुगी एब थमनरिबा UKLF की केडर सिंग असे मखोई की डिजिग्नेटेड कैंप सिंग दगी हंदोखंदना थमनदबा क्रिमिनल
Investigation Department CID SB gi SB da su ai ba role ama pisin khre ai lona yadaba kangbu na misam miam da chatharli ba mioi bagi hakhonggaw na bagi thabaga si chantit gi koke chiefs association gi mai gi su akan bamok da janing da phong dor ki ba loidana thawdo godu gi thawdang punamak BJP gi mirep oribi MS Olis na puga da bani ana su pamising da phong dor ke atopa editorial gi kalam amadana kumai di haure makha su nungai rakhi gi da ba male Congress amasung NPP na makhoi gi mirep oigadaba singi mameng sing mathang lakthokna rakhibadagi thenglabasu thengna BJP gi su January 13 lisingani kuni thoida makhoi gi mirep sing lakthokrakre aduga February 13 amasung March 3 da pangthoklagadaba Assembly constituency humpumakta mirep thatokpa amasung segment humpumakta suna mirep lakthokpasu BJP na ahan bawere atai party sing dagi namit kharni theng tharabasu amukta da face anima gi mekhal gi mirep sing punna lakthoklakliba asibodi fare matungdasu atopa party na tamjana fam soidana hauragani khalle Atau mirip oiga bami humpugi ming lauthokpa ga fantadana kumai thokre akana ba mafam amani kakta da thoki banate naunana popthok drabasu tampaki sit ni fugi manungda ayamba da thokre singi sit kun gi manungda su thoki BJP ki nomination da party sigi ticket mirip oining ba intending candidate singi masing jaman ki badagini ticket mirip oining liba punamakta thungna ba yen ba yadabanina assembly segment amada pifam thokpo amum khakta pirakbani Masana tabu wafum ni aduna ba ticket fanghaudraba singi tungin ba supporter workers in the field ba phangthorokpa haibasidi hauna bine ngana thongningai oide thoksu thokite ticket laukthukna ba hona bada matam yamna kuina changkhiba aduga thambal sanglen khakta natana party gi makok thongba losingba singi yumda lakhutkiba ngaksel thorang sing aduna adum ticket laukthokla ba matung da phangudaba singna tear gas kaptona tankhai Fibam du ohelakani thorakani habisi takrabani adugum ba thodok sing adu mafam ayambada thwan khirwa karigino Kanana thokan wano bangtu kadaba mikhal gi matam naksilak yaujage sangjage haijarak pada party gi topi option biduna lengyan fi yan biduna khusam nana khuthangat minna kiba party gi thobu basingna lanbo oigadra natragana Prime Minister Narendra Modi na Imphal airport gi hapta kangtai bung phawala kiba gi lambi mapanda lapna na vienglaga leplam badagi kok nonthraga makut lona duna khurung kibasing adogam miyoi ngaktana thomjindarwana langadra natragana party gi Thawfubasing amasung intending candidate sing da tongsinduna insin thawjin biki bagi oigadra karambano mara leiba amadi yauri makoi da thokriba thawdok sing adugi texak namgadabane maramdi thawdok wathok ama thokpa habasi madugi maram soidana leigani maram leitana thokpa yaroi BJP nasu Manipur gi apun basit humfogi manung da yamdrabada sitni fu dagi difu manga phawwa ka gani khanjaba kanana basu hon arakpa aduga mirep oining liba singi maikai dagina center maso state da power five party gi mirep oining luba Masih ada masa gi worker amasung supporter sing chu matung inarak padagi thokribani haibasmadi sumlabu wafumne adu bathokriba thawdok sing adu fajaribra haibani Prime Minister Narendra Modi na Mahatma Gandhi laikidabagi humpudra mari raksuba nengsing thawrom gabari leidana bhagi pokningi wa man ki bat leiba kasingi miyam ta phongdok panumit baktada BJP gi Firan Poster banner amadi sticker na sing basing pulap segai duna faisilak mai thatuk narakwa state gi BJP lusing basing mitam sing poloi thokpagi thawdok sing adubo Thoragan pam thokra haibane masing jamna kaning ba sungsin adana naitom laigak paining ban henman khiduna au oba pamluba mitna karam luba aduga ahen ba oija utak pamba intending candidate kharna so mangla na sigi langta thoru badagini haidaba yaroi aduna di BJP su mapanggal soli party sigi mirep aning luba sing su soli haibane ason ba ani khusam naraga panggal hengkalakra khandaram bane adobo linna makul changlam daida chumi haibaduna ticket ti amam dak hena piba yada banina Bifam thokpa basing khakta mu pirakpani masidagi salan sanarakpani adobo kumjali singani kuni thoi gi mikhal asigi kumai hobada ngairi makhatana henba kumai kya mathang makhatana thorakhi kadaba male makatarakpa atopa pau madana Karnataka the government gi order in the mahiroi sing classroom dagi tan thokre Karnataka government gi order gi mayukta hijab sinaraga class jawkhiba Udupi City da laiba Government Girls Pre-University College ki Muslim mahiroi napi pasa sing lebak pupa numita makoi classroom dagi tanto kore class jaw da hijab sin da yaroi hana government order thoktuna khangan kiba matung da makoi order adubu singna duna hijab ko loina na class yaw kibane college adu gi premises da media ki music changbada athingba thamki amasung thokaning da ba thodok sing thogan dana ba ki damakta campus da security ki section tharong kan khatke uniform ko loina hijab sin na ba han bagi matang da awang ba thagi committee amana Report ama submit tawri for college adu hawjik leiba sanabi ke handana lehnanaba handak the government order ama issue tawkibane February ama si World Hijab Day hana celebration tawri government gi order adu gi mayuk da protest tawri ba mai racing gi manungda amwari ba alia asadi nam hake
social media platform da haiki matudi protest tori ban phima sa sing aduna hijab ko loinana college karagani masi makoi gi lighting laison amusung constitution na piba right ni college asi basa lai rebasi aikoina government da piba tax ki senmam aduna ni hiramasi gi matang da kana amata da khuding jin ngai oite aikoi gi asumba khongjang asibo gian gangan bana singba tawduna na thaiduna thambai haroi ana mangna makata na phongdoki hijab ke wafum masina mahiroi lising amagi academic career sukan gadori aiduna Muslim of the Hindu organization ki mioi sing jauna mapan ki mioi amata campus ta changba jantana ba police ta khagan kre aina mamangda BJP ki MLA Raghuvati fana phongdo ki balai kre mahiroi sina tha ani ki banung da pangthok laga da exam sing ki damak sem sano lai ga da ni ana samana phongdo ke mahiroi protester sing ki manung da amana state high court wakka to da government ki order atu ki matang da midyeng changbi haija ki bane namthak tawraga lupa crore ifuga mangal okthok lamba bank manager fare namthak tawraga lupa crore ifuga mangal okthok lamba gi case ka mari lenana chahi ani lotuna leirakiba bank manager ama Lucknow police na fare masa ga chahi nifuga ni thoi suraba Equis Achilles Kumar gi mekta Canara Bank gi regional office gi makok Manjos Kumar Minana Krishna Nagar police station da fal taw gi bane namthak tawdala senfam madu lokthok kiba matamda Equis asi Alamwag branch office da bank manager ki fam pai ke crime adu da ma ki maming chauna chena padagi Achilles Kumar Lord ki bane matamadu da ki ma ki khongul liba ngamdana la ki bane mak fanan bagi pau fi bada sel gi mana palising kun manga pi gani ana deputy commissioner of police DCP Sandran John Arfana Kausik na law thokra baso mahana kadai de lai bagi habasi kana amata na khang bangam na kide Krishnanagar gi ACP Pankaj Srivastava phangdo ki bada FIR amara start tawraba matung da aikoina makpo mission wari ana law thoki adomana mak Krishnanagar area da Achilles Kumar laire haiba arhon ba pau umaning daw ba namita police na fangki pau odogi matungina official kangbu amana mafam aduda sanction da thiba hungki ba galoina na fa bangam ki bane police na faraba Achilles Kumar na crime adu yajake amasung senfam adu mahanalam amadi atai fochei kya laiba de sinaki ana phangdorake senior police officer amagi matungina Achilles Kumar na branch manager oiringada masaknai fasenjau faiba khara kumjal isingani taraga mapanda mahagi branch da account sing hangke aribida content singa siki maru iba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asedagi yengberiba punamak pathaga jari channel asen atumda kanarabadi subscribe to bidrivision subscribe to pirambaloinana like and share to busu kawi punamak po amakana thaga jari